abanyenda kubanjurira nankunda Fiona ubu ntambuza byinji konka ubu nabende ya RDC akaba nandebera we bari mu aha ati nabanyenda kusima. I want to appreciate kusima ba MP Honorable Kankunda na Honorable Muri aha bwa contribution zanyu z'umukozera mukuru mwe bari munonga Kankunda nkesima nawe konke byitwa byahwire byo kwesimba byagira ki nkabando tukadri yo mukanso hamwe ya leta kitenso mukanso twakirabyamu nuwe yakirese ro KYAMADIDI hato ndijo kuba yakirese renuha kuyashira hakicayi tukadri yo mucayi kiya president ahiya birari umuringo gwe kitunguru nuko hana haho Yes. Where is Chairman, sir? Yes. Nimshabote mbaho evite ahapanga renongezo mlonga. Eza histories Ankole. Kandi tubaseptereza yo. Awadizes. Tubasepto bembera anogumuje. Honorable Mujunu Kyama ndikusima munonga kuba ninyushika bonkanchuru muto achayi cha kinoni wasimba amajugawe washaba district ya Rwampara. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagira ati umwana akakura no muhamahega yabuza abanyarwampara tumukuzire abanyarwampara bajya mukuzire yagira ati nabaha district yitwa yagararamo nabwo amana gawe nabwo rukundo yawe yabare munonga Yabare munonga DJ some music akashara Aisha mujara itwe nkabaka beja shanje mutine kitwa ko basa gukora okwiyaho okwereze award bwenu award ejo gitware ofisa irhanga kutebekanise ogumo gitameza kandi tuyijukireho mwebare munonga. Yes. Ishayishani yo kwepicha. Kwepicha. The woman member of Parliament Rwampara Honorable Mori Asimwe Musime, the member of Parliament Rwampara County Honorable Amos Kankunda, the chairman of C5 Omgasho Richard Vini and your council, the mayor, the chairman Elsiwana Iso, Paluk and your team, those who had contested ababire besindire nitwe abagwire na nabashire mwena bunarebaha abahagizi bitu mwena abaryaha, the manager UBC West and your team, the friends of Kyamadidi who played good football here, the Kabeja, the management of Kabeja, and the Kabejas, my colleagues in the legal fraternity, the advocates, my family, ladies and gentlemen. Murubuhoro? Murubuhoro ji? Abamani bijafutanga kugira ngo ishati ingambo kata kugamba kebyakari ebintu bihinduka. Biduka hata bamwe bategerize ngungaruke gento oye naji gamba nembera yo hata
So ngenda kubasima nyewe izobera ishemerire onarebo amusi yanangambira tenjura nindeba nishirwe ndakugenda mutagira ngo twaba viyanga konka twikiriza no protocol ngwima bebembezi bitu nimwe murahende. So we agreed tugambe hokache ejure takaga kekabishisho ubundi mutakagambe ubuna abirense politician tare chite chikora jo mwebembezi wakaha mwanya ngo ukashanga habantu hazokagamba no urraje koka waje ndotagambire no urraku ngwe nanindwana munonga ngwabebembezi umwami Richard wo mugasho umwami Kankunda no mchara muri bagire kibagamba babashabaka gira ki akaru. So ntona ninyukanye ninyenda kubasima abanyarwampara na nabarga heru ya Rwampara konka abantu mwe munjirize no bunde nisi burangambye Kyamadido 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 amanago tumani ganje namani goha nangwa tindu kusibira ngo ina yendu kuza ahabo kuba no bunakuza handu hona konka ningumandi yo muntu wani east to west home is the what ejirukuna imurukoreka netangaza ubumbire ninganira neka yanje na nabanywani banje nizire ngo nizagambe bwamba bishatu only 3 words kandi munkize bende yo nagamba echo kubanza ni thank you echa kabiri ni thank you echa kashatu ni thank you mwebare ekimwakora nikyegambirira n'obunakonta kigizire ki takigambire nimunsaso mwe mwenda nokundiza nyebuuza nteegi rukundo yo nerugahi nango mwe basya n'obwire bagira ngushana mwarimu n'obuno bwarahanga konka ntekateka ngo tubure umukonka abantu ko kubakunda nabo bagira ki arhabanire bampera mwakabaro bantu ngumwena hatarukuye bazima ebina bamarire mtingu byefuza ahabo kubegira ukundo imanyoreka nemara kandi abantu baba wabo ina abantu nobona nebigira ki kandi ebintu bikuhereza nabyo n'ibindi byorukwenda twabikemwe bero munkirize ntashisha kwaya munchirize ntashisha kwaya umukoro wo kubabire nbenda no kwemereza ngo politics n'abanyataro politics echo echango munonga no kusima abahagizi ba Kyamadido kumenya ngo ijana hagira Kyamadido ayetero mungaro zamani munchirize manze sima bunyina ababa nabaro y'abatari banje bija mu chance nibe yanjuraho konka umuringo go mutano munchirize nsime umwami ampurire Henry kuna alijira ha law school mumanyitwe bwiro bw'inyiro babatakwenda no kutimira yanchiriza yampomurimo yankozesa imishango y'unembe muhorana impoza mbe ninjihorezo mwe we bari Henry mbashabanya Rwampara mu nsimire Henry nyenda kuraganisa umunyarwampara tarija inekizibu ngoko benorana intwaza ukambinga imabaro yan tware sente nyingi munonga konkanyo no bo benoja nebiri mpoza no weshate mpoza bueno nakweshengereza Henry chemba zitu nyine mwentebe yanjye mpamanendire chemba zitu zigimezigwi kandi aba chemba zampurire mu ija habumbiye nikorana bo umwampurire so ababona nabumbire nyine umchemba zampurire kandi nanisha bamwe yanjuro kace ubu mutaro wa politicians muragambe speech just no kugamba izina ryawe bose naza kwinda speech Should I use English? No language. No Rwampara. Amazina ganje nubanyita Kasande Daphne
nizarwa mitoma ruhinda katenga. Yes. Ninkora na Ampulire Associated Advocates Mbarara. Our office is situated at the St. Paul Shopping Mall, third floor, from room 4 to room 5. Amazina n'abanyita Kaineba's Emily na Nyenroya Uwituga. Ruhembo gwenjura kananye nyewe Kyamadidi wabagize ngo turi politicians konka nyewe politician nanye kananye owitu ni Ruhinda North wa Domasta yebwa deputy speaker nanye kisanje shikwija deputy speaker and bye. My name is Mukenyi Expeditor and I come from Kasese. Amazina inajiona Uganda Ampulire Associated Advocate. Amazina Nirakan Kenneth Tumukunde, Farmer Administrator Ampulire Associated Advocates. Mwebale mnonga Kyamadidi mwebale mnonga abantu ba Rwampara tubaretera endamusyo kurwo Ampulire Associated Advocates itotoro baroya kandi turakora mnonga emishango y'amataka ebyo kushubuzi n'ebindi byona emishango ya bushobya ya criminal nitukira kuyamba abantu kandi tubayambira umwe bushango ku Kyamadidi anagamba amazina ko kuba babagambire ni Ampulire Henry kandi ni managing partner wa Ampulire Associated Advocates ni ngo kuba be yanjurura ni jahona my daughter Musekam. My name is Ampura Winzi. Ubu ni muhara wanje kandi naona andakubaro yaso umbando bona nchonizira nawe. Thank you. Amena colleagues abo twine so twinokushemerwa kwinji mnonga ahabwa Kyamadidi nyowe nkajira umugisha kutarwa burijo ngweno ngata kabona gachance yo kumukwata hondi ngweno nanye kuna mubwine nagira nti kuyashabiro umurimo ngaja totashabo umurimo gwine kandi buri kimwe cyona office njijo kandi kokore ngweno ba Rwampara muterere Ampulire Associated Advocates so mungaro ngamani kandi numureba akasento reda birakine nambwe nitwe tubentugira ngo no government utazaye in fact ito tubetegerize ngo umwaka gushike ogundu guhenka fam tumukwatire miliyoni kigana tumugira ngo surpura babashije bona kureba in fact itwe Ampulire Associated Advocates saba kozere niwe itwe tumanya Kyamadidi tumanyire. He is an intelligent, fast lawyer. Kanchi gamo munyango. Okuno mushija ayino bwenje bwinzi munonga. Kanda ba Rwampara nyoni mbasha bangu. Muteka teko kuno murundi. Abo kubati kuhanya harukuza ahata gayo akagumana aba serving ngabantu ba Rwampara. Okay? Tuine awadi eyitwenda kuhereza Kyamadidi Kyamadidi omukunda bwiro bwija nibinja bitwabe tukururaho konga kugiye kushitamaniwe twashanga ngo uri mu resource mpango munonga no moya abantu babe batakureba nangwa no mwana government yebire yatandikire kwebwa konga mushija we na mani twichirize twereze awadeje nkakabonero ko kukunda kandi ko kugira ngo uko kwahoraze kubarande kuteganisa entebe yawe kizireta rugayo tugumante kufunda na family yawe kandi ahoraze nitugume otutere yakaraka kandi ba clients bitu mwena abutubire ntukoraho na wababe nakoraho
nimbahamiza ngo office ejo ni office yanyu agwa Kyamadidi o Kyamadidi oye mugume mwije tubayambe bazo wicyo tukafamu mwebare munonga eshwa ni ndeba yatuyamba hakantu ine baro yabunyina nabeshengereza mu ijumisho nabani mbashaba muza kweyajira konka kacheho ogo Arnold naja kweyajira amazina geye konka nawe arunaza kwesimba kintu nacyenda naza kwesimba ari Igara West Igara West kandi agumire nanshaba mureke mpora agumire nanshaba ngumuhasiri iwe roya washomero rwaro yazana sini yanyu akantanga umfiridi nekora abe numanya ngo ino mutima murunji kandi ranga nareba ngo ubwini gendo hereza abantu kandi nakwasira kandi kora yemerwa manya ngo nako mutima gwawe mbi ine mutima mbi nakwasira namusi haba turisize ogu ariyo mubiru ariho associated advocates ogu ariyo mu wangariye Spencer advocates ogu nakora umukoti rubindi ariho ndiro aha ogu munywani wanje barukuniza kwanjura borekire jikahabanzabo amazina nirakana banje tamusinguza Arnold Mugisha konka aha LDC obwirobo embereke tariki ninjira kugambira onarebo kankunda na morena na honorable morena na LC5 chairperson omwami Richard umwe nabo noshanga bafita kangwe mbere ubundi rimwe konka mbabuza imwereri twabagwira numyangu turahi imwe numara mugamba mwembere atebonire konka twabagwira numyangu turahi so ahina birende mbere kegireki ubwo musigazi kuyandebire yakwata miliyoni zeyibire n'emtwaro kinana yazimpa nakora na Red Cross naye buza abona bo munsi shibakirimu kante kamajute konka baruku na nomchara wawe ngenda kubasima and I called him yajata ahamkoro gwa ngenda kujaho na hata namwe nenda kutambara nyechiro abo kubeje mu ya government no jimano te kwa kwiyo baruku. Thank you very much for that spirit. Nomchara wawe ngenda kumusima muringo go mutano we bare munonga baruku is my friend and permanently so rero kwabero amazimanyo abarya ababire baronda Kyamadidi akarumereze mkono kubabero amanyu oka echo chuma isangu mukore mshango biza so nyenda barukura musya abanyarwanda. Honorable Vincent, thank you very much. I would have wished to speak in Ankole, but my Ankole is not good. Kindly accept my greetings in English. Good evening to you all. I want to thank the community of Rwampara for the choice and gift of Honorable Mujunu Vincent. I met Vincent at LDC and he became my friend. And I pledge that he will remain my friend. How did I know Vincent? I knew Vincent before, but I would read about him in the newspapers, watch him on TV when he was a member of parliament. So when we had an opportunity to meet at LDC, I had a challenge. And the very first person I shared with was Kyamadidi. That time I was working with SOS Children's Villages International. And because LDC programming is very strict, I wanted to rush for a meeting to discuss with my employer in Kampala. But I had to travel in the night such that in the next morning I have to be in class at 8. And I did not have money. So the only person I had to run to was Mujunu Vincent. And he gave me a 50,000 note, which I did not have at that time. So friendship just came like that, and I found myself
owing him an allegiance. So what is the message I'm trying to communicate here? Trust, honesty, and being realistic to yourself. We don't need to live an artificial life where you have a challenge, share with a colleague. So for this, I want to thank my wife, because you know the situation we went through when we were at LDC was so demanding, but my wife was very supportive, and I want to thank her for that. The community of Rwampara, I want to pledge that we shall continue coming, but when we also invite you to come and visit us in Kasese, please do make a point and attend. But also, I have learned one thing in Rwampara, that you people are very welcoming, you're very friendly and united, which is lacking back home. Maybe when an opportunity comes, I shall invite the leaders of Rwampara to go and speak to the leaders of Kasese, where we can meet and interact without politics. Thank you very much. Thank you very much, Councilor Baruku. Obwire bwagenda kandi politicians nibatekwa kuja bagambo mbwire nabanyenda kubanjurira nankunda Fiona ogu ntambuza byingi konka ubu nabendi ya LDC akaba nandebera we bari mu ati nabanyenda kusima. I want to appreciate kusima ba MP Honorable Kankunda na Honorable Muri ahabwa contribution zanyu z'umukozera mukuru mwe bari munonga Kankunda nkesima nawe konke byitwa byahwire byo kwesimba byagira ki yaho nambwe nyota nyira ritira na wako bande bo mureke kugira ki nyira ritira nkati nambwe no mukoro kuguraho ugira yiwanchiko gira ki wakora mwene nanye kuguma nyirimo mani Honorable Muri we bari contribution kandi kubabero w'amazima ekizibu tumukucenga abantu bingi bakucenga omuntu omutarimo omuntu oyina omutima murunika Kyamadi tariho abo kwenye kubabero w'amazima emparana tinyira. I have no space for emparana in my heart. Tokubasa kuzarwa wenka ukagenda ukazaro ryefuzi oryo mworo rero kaza kwipinga emparana wenu shukuna biro w'emparana wezaba abantu nkabihire babero w'amazima nyoti nyine emparana kandi cyo nakigamba kihamgira ki kana arahangana abana tureba umutima natureba wareba nimba hanze mutakugira ki mutaro kureba mazima umwami omugasho garko yimuka umwami w'omugashogo omukaruru akina abantu akampeseni ingwenda kuzigamba abantu batakachwanje konka nyingi obwiro bwo bantu bajangu no muhoro tino kuwa kumahajira omugasho wa peseni nkanda ka kurga konka kutwagira omukaruru wagenda na Kankunda na More nanye nakwanga nagenda naba konka ekabetari imparana ngine chinde chiru obwiro bwe nkabani ntambura zabashija ngani ntambura na zabashija konka zabashije zo kufira zo kujwara za kuretera bizubuze omuzeina azabya ngotanje kumweringana iwe then ngabani ntambura na zabashija ndukutambura na ana niwe yimuka ngani ntambura na ana na zabashije konka Kankunda omugasho na More batsinga twikiriza twatanu ngo tuturagiye mwene suri kubasha bamuturete hamwe nguko abanyarwanda tukumire bakabeja mwija musasire. Yes, ecyo kintu ndimwe mu kitandikire kandi kubabera amazima yenda kubasima umuringo gumutanda mubaterero mu ngwara basigaze bakozero mu mugwamani ndikumanya abamwine munempangare konka nyombe ninde babasigaze Musevera kagenda n'abantu abiri namushanja atari umukazi na Yesu mbeje bagatari umukazi wena
ibintu bwambo byawe nyona uyango byanjye ati nibice utazagamba Museveni chipande bakachara so konka bakabeja nyenda kubasimba umuringo go mutano abantu mwena barya. By the way, abantu abargaheru ya Rwampara marankayi abija kusimiraho mwereze mkono nichibakiri kibi munonga cy'abantu abarojaha obajwekere nyenda kubasima bakabeja omwamirukari honarebo MP aterizenti ibiri ezubasharahe izoba kandi nimanya neza kubeta kiri cyamushana neza kubera cyacuro bahonarebe MP kumurarga musimire mugire ngo hamukoro bakusima yenda kwendera bantu kumanya nanteka tekere kusima abantu binje ndakaje naye wachikareto buzu nsime abantu ba Rwampara mwene twabishemwe abantu ba Rwampara mwe barama nkabano tukadri ryo mukanso hamwe ya leta kitenso mukanso twakirabyamu nuwe yakirese ro KYAMADIDI hato ndijoro kuba yakirese renuha kuyashira hakicayi tukadri ryo mushayi kiya president ahiya birari umuringo gwe kitunguru nuko hana haho umuringo gwe ngo kumanya kushabe ibintu bye yateka amaju yo mushija afuteka amaju ekineshi aba district yanyu yagiraki yabaho mwene umugube n'umumanya ngo kirya history kiryagumaho mu district ya Rwampara uwagishabire akajirwanarira n'abandi bakija bakamweyungaho none ari KYAMADIDI ibindi byona mbikore kunkejo cyo kikargaho we bari munonga ho narebo bakanso mwe bare nanye ngani yenda kuba joininga kunka byanche zamane no buryaha bakweta ukuzika rero kibutagireyo bakucena kandi ngo mwe mucene mpora koresha abantu boro kabaziko bahende mwe bari munonga ni kwendezo mukoro murungi bena kugambi ahibara kuposting ubana dijumani imotokero kutwara n'amashitagayo na allowance byona birya harinyi mwe bari munonga reka mwanyamba umukoro mwagwa publicité mwazando mpira ikintu cyona cyane namwa muri binjiri njaba mwe mwabajwekera yenda kusima umwami agure Josh of course nbakumanya yo witkunuya Alex nbakumanya kanso yes na Roots nbakumanya nawo gututura nawe wakushira kubyohereza nani nkushabonchirize no twakuba proto kutwagenda abo futine njura ngo itagate katera ugambe byone byorukwenda nibare. We came with some ladies. UBC West staff. Okay, kubana bebachisha. Buryo mwe mubitini sabyeye. Honorable KYAMADIDI umugenyi witu mukureri izoba. Advocates of the High Court and lawyers where you also belong. Ndenda kubaramusyaho kandi mbahisyeho endamusyo KYAMADIDI tukatura korera Kampala konkankanti naga kumuhostinga ha radio abakwa bakabara mweta Rebel MP konga kuna irize nagira ntikandonde KYAMADIDI ogundebe nimushija ki konga kuna bire ntaka mubwine naza mwizi twineyo emirongoti ya UBC West. So kuna icho rero nabuza ntikunu MP wanyu no ngo hari akashija kakanyankore kace ngo konga kina mani ukaragamba shingukaracyikaje. So kuna irize namubugana abanyarwampara baheza kuteba offside abantu bagira ngo ota hostinga KYAMADIDI nija kushisha government konga habwo bwenjo buyabira yine itwe mu UBC turikiririzangana ngo okubagana ubwenge nekintu kikuru munonga mweno tukagira ngo itwe twikiriza kuguma nawe mwene turwanire niwe iraka ryawe ryahurikwa ubwenge bwawe bwahurikwa government yakuhurira yakutamwe bwesije yakuho murimo aza mwene aba bantu abija niwotisha kubashwaza yabare tukwina mu bwesije bwinshi
mwenu omuntu yayeshongora hano ngo umugisha gwa ruhanga yaba wagutungire tihine kiragukwiyaho Kyamadidi nyonka banza naho rangu no mushomesa kunaza kureba umushani MP kunaza kureba ngo abarwampara tiba cyamwenda kunga ruhanga wakaba cyamwenda omuchango akaba yagushazire mukare mwenu yabira ari ngamungaro abantu barakwebwa onarebo kankunda onarebo more na chairman RC5 didasi n'umunywani witu mnonga namwituje gukora permanent panelist hati erizoba muri kutu konka nyenza kare muraza kubabana nobo hati nekimurabe mushobize konka ndenda kubahamiza ngo mutagira ubwoba mukore service muherezi hanga mutine okutengesibwa nubwo abanyarwanda bari gabi hamwe bwesije ruhanga ryasigara binde mu bwesije mbeno ebyo kugamba hari omukorogo n'ibyingi munonga Kyamadidi ndenda kusima hago kugira ngo wabire etara kandi na bendera ya UBC West omushije ugayino bwenge bwingi munonga kuyaraza ha radio yagamba ndagira ngo nimwe abanyarwanda baramugira ngo yes twino muntu ohino bwenge mwenu obu yagenda hatinda amanyora bagambirire aho kuba hate biyaragamba nko kuyabagambira ngo embera zirahinduka takikirizibwa bimwe kubigamba konka you are always welcome turabakira abayije turakuma turabahostinga ekintu tamani munonga ekindi juke ki UBC West yabaneze gukorera Rwampara District baherize kubaha district dinama yahine membo ryaha tukahostinga mu studio yitu Kampala abantu noza kwikiriza ngo nyina mani noza kukakasa ngo nyina mani